Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Hello, Eva. Hello, Bong. No adawayam ita, agkita ta. Ha? Sige. Aday bagakkan ka, Bong. Amo ka maragsakan ka. Damit ibagaking ka, Eva. Ha? Talaga? No kasta? Agpadatang nga da sorpresa na iti tunggal maysa? Eva. O sige, ibagam na sa dino ti pagsarakan ta. Noan niya nga oras. Okay. Denggam, te bagak no sa dino. Anya ka di ko na nga ibagambong. Sikapay ti umo nang agsa sakbay asyak. Sikapay abong. Madamdaman ton kanyak. Sikapay nga umo na, Eva. Sikapay nga rod. Siyak ton no madamdama. O sige, ibagamon ti ko na nga ibagam. Anya kami dayta? Sige. Tangay pilitin na. Siyak nga rod ti umo na. Ngam, sakbay na. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan ka, Eva. Lading itik nga ibaga. Ngam, pugsatin tanti relasyon ta. Anya? Adan sa bali ngay ayata, Eva. Kat umadanin ti kalay sami. Anya? Pakawanan na kuma. Jakmet siguro pakabasulan ti mga ibaga itipod no amarikrik na. Bong, apay akas tamad tanti magpagam. Ada ka di nagkurangan noon no nagbasulakan ka? Awan, Eva. Ngam natakwa-taklaktan iti bagik asaan gayam asikat ay ayata. Bong. Ngam, pangasim. Di ka kumagimula iti sakit tinakam kanyak. Ita, mabalin ka di amamuan. Iti kunam nga ibagam kanyak. Awan kayang, Bong. Kung kunaklain na ijay, lipat mo jay na ibagak. Pagkawanan na kumatatang, nailaw anak. Ay, anya nga raon. Kat adaditan. Awatan tayon ti kinapudno, anak ko. Ay wana man na imbag ti sikog mo. Anya ngay. Kat saan mo mo't anagayatan ti amin. Di mo mo't namnamain na sinaan na ka tinakasikugkin ka. Tatang. Ala, aklo ng tigasat mo, anak ko. Narigat mo, no ipilit mo tibagim kinkwana, no saan nakagayam ngay ayatain. Pag nakmam dayta, anak ko, amum taon no sumarunaw. Di ka basta agdalag iti lalaki, aging gadi na kaingkasal. Pagadalam dayta, Eva. Ay, masya nakijigayam ko. Ay, agpas nga nga ro balasang ni Eva. Kat kapilitan ang akasta. Day tangaming kay. Kung kunana, ang pangtumo nga may. Ni, unay madata nga pa nagsasawmay jigayam kon. Agpay sumay. Limod nga ang pangdayjay. Kundi pakipot, idi ararmak. Ngam nagpasikog mo lagayam. Anya nga ita, nakarman na. Ni, anya nga nakarma nga ibagbagamat.
Kitpun mo'y nakarma. Gapoy iti panagin mana. Amok nga nasakit tinakam mo iti gayem ko. Tabi nastan na ka, di nag-aram ka kanya na. Ngam saan ko mamat nga kasta ti bagbagam? Ay, saan? Tinisting ko lang mo. Iri. Saan ko sineryoso ti panag-aaram ko king kuana? Isungawan na sakit abakrang ka. Ore binastad na. Anya? Ay, awang ngaruden na. Agsikog abalasang di kay yamam. Kundi pakipot to mo. Iri. Anya nga ita? Linuko na laki ngaruday. Ni, anya nga dagita nga ibagbagam. Imbes nga imamagwan no, laisan tayo di gayam ko. Andi nga yan tayo kit di. Saan nga kasta? Talaga ka di nga awan plano, mamangibaga itagpaiso kan ni Bong. Anak ko, anak bunga ti panakailawan yaw. Awanan ti panggapwak amang ipudno iti amin tatang. Uray taawandan dito'y iti asawa na. Anak ko. Kabaila kabiyagan ti anak ko nga uray awan ama na tatang. Ay, mala. Adaamin kin ka desisyon, anak ko. Amok ang makailiwliwag kantaw. Tamakunak ang natibker ka, anak ko. Ay. Syakmat lang amin ti agbalin akaasi. No pa'y dagula kiti nagbiddutak tatang. Masapul nga agbalinak ang natibker. Para itipas nga'y kunto nga anak ko. Ay ayatan ka, Eva. Sana lapod kanyak ti kinadat anak mo. Nakasagana ka mangibilang kaspodpod nung anak ko. Basta ayatan na. Mang Danilo, ladingitak. Ngam sa anak pa'y anak kasagana ang makiinay at manan. Eva. Maawatan dak ko ma. Ngam no kadag ito ti anak ko tinakaisentrohan ti atensyon ko. Awan iti panunot ko ti makirelasyon manan. Di kagdanak. Maawatan ka. Ngam no pa'y kasta si uurayak lata. Urayak no kaano nga klunam ti datdaton kong ayat. Damag ko nga dan sa kanwag-araram king nga iba. Puno ka day. When? Ay. Kita ma. Tamangan nagsikog ka manay. Ha? Ay. Sigurado mangarod amailawan ka na. Anya? Marik na ngamin, anarokop ka kay, no may papaniti lalakay. Ay, nasakla ti boss dito opisina tayaw. Nabayagin na pinapanaw ka. Ha? Ibabayin mo ti kumpanya, ti kasta nga raramida. Awan plano ka mga klon ka ni Mang Danilo. Oh, imposible Jackpot yan. Narokop kay ti lalakay ko nakmanay. Iso asiguradaw, agsikog kanto manin na balasang. Ha? Imposible nga dapay lamang seryoso king gamay. Nailawan ka niti na minsan. Isa paglulukwan na kalangin na kiti lalaki. Ha? Ubiyang ka pa, iba. Di mo pa idamanda tariknam. No adariknam ka ni Danilo. Apakit din nga di mo ikan iti gundaway. Madlaw mat nga nasingpat. Kan nakasaga na nga mga klon iti anak mo. Diyak mo, friend. Gamno kadag ito Diyak pala kaya tagsao. Tanariga tagsao iti patapos ako nada. Eva, awan pala iti panunot ko dayta. Basta ti anak ko lang tinakaisentroan ti imatang ko. Kaya't ko ngamin nga ipaayan iti napinta sa masakbayan ti anak ko. Sa bagay, husto mat kay didata ko nam. Ngam ulita ka. No dalakit di pakariak na iti ayat. Awan dakas na. Lukataman ng datapos Eba. Basta awan pa'y iti panunot ko dayta. Mami, inak makiayayam di tabalay da mimi. O sige anak, agawid ka dagos ha? Wan mami, sige, mapanakon.
Sige, aganad ka anak ko. Ay na, nagpardas ti panagtulid ti aldaw, anak ko. Dakulaw ti anak mo. Uwan nga rod, tatang. Elementaryan ti anak ko. Kahit kumusta ka mo tayo, anak ko. Okay, akmatan, tatang. Kas makita yumat. Kanayo na ka naragsak, gapu iti anak ko. Nga oray mauuyaw ka, gapu iti panaganak mo abalasang. Wen, tatang. Ti anak ko ti mangmangtad iti tibkar kanyak. Eva. Kan syempre, ti Diyos na marswa. Dakkel ngamin ti pamatik adi na kami baybayan iti anak ko. Tata Danilaw, anya kung matimaganap mo ni Eva ngay. Kaya naganak abalasang na jay. Oh, may babayin ka lang no iso ti asawam, tata. Tay bagada segunda mano ti asawam. Professional kayo. Baro ka. Ay, ado dita, mas nasaysayat ng ni Eva. Sige Barok. Panawan ka pa. Tadapay papanak. Panawan ka. Madlaw, ama di tinamnam na iti imbagak diyo. Dakto sardingan na diyang Eva. Taday tuyin ti kundaway ko amang balis king kwa na. Gapo iti panang busted na kanyak iday. Di mo lamaw. Ang mga nulimod nga kikita da Eva kanti amati anak na. Anya? Ala, tilay bagbagamat. Nabayagan nga awan komunikasyon da. Iso nga imposible ti bagbagam. Oo, anyat amom nga. Iso asan ang makias asawa. Tay soda pa'y lagayam nga aging gay. Tay tisigo da nubyo na. Ay, tsaka mo kanyam. Naggagat ka nga garami diti istorya. Kanapay nga ni Ebalatay at isang ka-istoryam. Nasakit pa lang ay atinakam mo yung ganatata. Tapi na ay nakaidi. Nasakit tinakam nga. Pulos! Pulos nga. Kita amkat baro ka pa lang aging gatadta. Hang ka pa lang nakamubun niya. Gapo iti panang paay na kanyam. Iso nga nasakit tinakam mo. Oho. Pway? No taraon ko man ni Eva? Imbakbakwar ko na. Ha? Pagananok kumangay. Para tako pakitin itilusaw. Oho. Pulos mo't Duraglak-lakayak abaraw. Nukas ka ni Eva ti asawa. Yaks! Pulos mo't Ni, ag-file ka manan itilib mo kunam. Kanayon ka matan nga aglib? Wine. Tanasaki manan ti tiyangkaw. Ramanan na mo ti sikag ko. Ado magaminan ti saksakitin ti bagay. Ay, nagrigat ti awan katulungan na. Apay ngamin nga awan nagbayag nga karelasyon mo. Kanayon da ka nga panpanawan. Ay, yak amaw. Talaga siguro agasat ko ti mapampanawan. Sige. Tay nakasarita ti bus tayo. Kinukas kasanaw. Ang mga nagfailak iti early retirement ko. Sige. Ay na, nasakit ti sigad ko. Ay, kasimot deta nga katrabahwak. Adumot tandag iti kinaliblibin ang awan mo tinagbayag kadakwada. Ay, sanda siguro nga naano sante kinalabid deta nga lalaki. Iso nga panawan da. Talaga nga di ka nakiasawa nga pulos Eva. Wen gayam, naragsaka kon, taadaan ako nga inspirasyon ko iti biyag. Sa bagay, wen matakid di. Makitak mo ti kinaragsak mo, Eva. Kaslawan nga pulos ti problema iti biyag. Wen gaputan na kasingsing pati anak ko. Awan apulos ti problema ken ko ana. Isa may mayatan ti kastoy. Tawan ti sabali apang panunutak. Tila ang anak ko. Kat, nagkita dan nga agama. Wen friend, nagkita dan. Ngam nagsubliman nan ija Amerika ti amana. Kadwana ti pamilyana. Nagrigatin na yati kas na. Nasakit una yun ti tiyangkaw.
tibukot kun sikit ka. Ay na, mariyata na kamag na. Ngam, ikatigatak. Makipilak dita. Tagpatik apak. Ay, ano sa kong tagpila dito eh. Awang mapagbayad ko iti private na doktor. Ay na. O sige anak ko, agyaman na ka, mapanakon. Ha? Aguray ka. Ni Iva day jay ah. Adda nurse akin na sarita na. Kit anak ko, kunana. Adda ita. Lumabasin dito yung ko. Iva? Ne, si kamat kayam dayta. Kumusta? Umayak ko mga rod agpa-check up dito eh. Ha? Ne, apay, anyat sakit mo? Maulawak. Agsip ngetip panagkita. Iva? Ha? Ay sus, ala, umay ka, itugaw mo pa ilaan dito eh. Ayabak ti nurse nga anak ko. Agyaman na Iva. Nakasingsingput kayo nang isikaso kanyak. Nang roon na tiners nga anak mau. Awan na nyaman na. Kan pagrabungan ta anak ko ti mga sikaso kadag iti pasyente da. Mababai na ka. Ha? Sika nga inuyaw ko iday. Sika magagayam ti makatulong kanyak. Eva, pakawanan na kuma. Ay na, di mon panunutan dayta. Nalipatakon. Isa mabalin ka di. Di mon ipalagip. Makasangita lang amin namang lagay. Mababay na kuna yung king ka, Eva. Kastamot din iti anak mau. Ay na, baybay amon tinapalabas kunakmat. Pakawanan na kuma. Gapo iti panagumumsik ka na kayo iti kalamays. Pagbabawiya akong dagiday. Nunay tibkol, tipada matao, di mo katawaan. Tamangan no isuntugayam, ti makatulong ken ka, apaman a makabangon. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Anya kay mo din? Nagwara kay man nandito kusinan, tatang? Wali sakto, madamdama. Agkay waratin na po dito'y datar kan lamisaan. Saysayangan yung tinapoy. Naibatak nga 20 platok itay naganak, balasang ko. Ay na, makapasuron kayo. Saysayangan yung tinapoy. Mangirarit kayo lang arudan. Kastapay taramidan nyo. Ay, suray, Rima, yaking gagara. Ala, dalusan nyo da kita. Kutunan tayo tumanan. Wan, dalusakon, Rima. Tatang, anyaman di imbaga ti asawa kon. Imbal lang yung kano tinapoy kan sidan. Kan impatog yung kano di bagas. Ay na, saan apon no dahita, Brindo? Jak imbal lang ti bagas. Kanjak ing gagara. Ay di kayo nagrason pa'y. Kapabay interaramidin nyo. Nirima nga asawak tagsapsapol iti kanan tayo dito'y balay. Iso akitain nyo matbasit ateraramidin nyo. Takababay ni ti asawak. Anak ko, Awan lang arudan teraramidin nyo dito'y balay. Kasta kayo pa'y. naibatakla ang ti plato. Jak matin gagara ti panakaibal lang. Di kayo nagrason pa'y.
Ay na, kaya't yun sa mananti makaraman kanya ka. Ala, ingkay agdalo si di kusina. Takababay ni ti asawak. Mabanbanog nga agapoy ti trabaho na. Sa kastapay ti masangputan na dito'y balay. Ala, ingkay agdalusan, tatang. Why, anak ka. Jack maanusan ng ti amang Brendo. Sapay nagangdod. Ibagang mamatagdigos. Kanayon kumot nga ibagaday ta, bakit? Malamin ka no. Jack maanusan na nakabalay ti amam. Anya nga rin taramidin tangay. Syakla ka na yun ang tagdisdesisyon. Agpanunot ka mo tayo ti rumbang amaaramid. Ay, awan mo't nga rin ti sa bali akamangan na. Nudi siyak nga anak na, bakit? Agpaaramid tayo ti kalkalapaw. Ta iso ti pagnadan na. Anya? Kalkalapaw laang mo. Basit ti magastos iti dayta. Sige. Sikat ti makam mo, Rima. Akin kalapaw ditoy, Rima. Da kayo. Nasaysaya at numailasin kayo. Tapno maaramid yu ti kay kayat yu. Inyaramidan da kayo iti bukod yu abalay. Payon kaya duduwamot lat diding na. Di kayo man nagreklamo. Didingan tayo ton iti sakaw. Kan uray saan tayon nga ikan iti datar na. Talaan tayo ton tay kamayo. Ti importante, ada kamayo. Sige nga ron, balasang ka. Adamat ang dali ka na paglutuan nyo ditoy. Dito ti puspuruyo. Agyaman na, Rima. Mangala kayon ton iti bagas yu iti balay. Mangala kayo ton iti 5 kilo. Umdas mat siguron day ta nga abastuyo iti 2 alawas. Wen no makabulan no iso. Rima, agtarakan kay sakit di iti baboy Ha? Ne, saan, Lore? Anya nga ro di narami di akas lakulungan ti baboy ngay. Akwa. Saan nakulungan ti baboy day jay? Pag naudan ni katugangak. Anya? Ne, apay ilasin yun ni Tatalito. Akwa, iso nga min tagpilit alumasin. Agkabaw nga minan. Agkabil, no sumro ti kabaw na. Anya? Di mi kumakayat alumasin ang magpilit mo't. Nulapdan mi, kumabil. Kasta aya? Pasiminto mi kumati pinaaramid mi akal kalapaw na ngam di namat kayat. Sako ti kayat na pagdiding mi. Iso asako ti diding ti kagudwa ti kalkalapaw na. Anya? Nagsweldo kan, Rima, bakit? Addo ti kwarta. Ingka makichendan. Sam ti makichenda at trabahom dayta. Tawan mo nga rod panggadam. Bakit? Mababay na nga rod kin ka. Tasyak mo't alalakin ti para balay. Okay lang kanyak. Adamot trabaho. Tinapatag, awan bisyong. Bakit? Wan gayam. Ay, awan pailat maitad ta nga abaston ni tatang atan Adu pa'y ti binayadak. Adu ti utang ko. Bakit? Adapay mo't la siguro bagas na. Igatangam ton iti asin, tay supaylat si daan na. Ne, agas asok mo't di takalkalapaw ni Tatalito. Aglutluto siguro. Mapanak man dita. Uray tsak umasidag. Taamangan no dang ranak. Siri paklaang tiar aramiden na. Nagasok da ito akayaw. Labasan samay. Ne, agsasaong agmay-may sa. Pudnun samot ti kuna ni Rima. Agkabaw ni Tatalito. Tatalito! Tata! Sino dahi ka? Ni Lori, Tata. Ni Lori akarubayo. Dumanon ka. Ni, nasingput mo't. Mapanak iti ayan na. Sumrek kalatan. Tawan mo't lat ari daw ti kalkalapaw ko. Balasang ka. Wan nga rod, nakatiwangwang mo't ti kalkalapaw yo. Saan apalin? Tapno pris ko. Anyat lutlutwan nyo.
agi papaborekak man iti danom, tagkapiak. Adain kirog ko abagas, iso ti kapiak. Kat nangan kayon. Sa anak amang mangan iti agsapa. Nual daw la ang mga anak. Kat into narabi agkapiak tulaang manan Anya? Ni, apay adi kay mangan iti agsapa ken rabi Wan, tapno makainutak. Basi, tay bagas ko balasang ka. Mabiit laang tata ha. Inak mangala iti makan di tabalay. Ay so, saanan, kababain balasang ka. Basta urayan dak, ta inak mangala iti kaninyo. Pasensya kan balasang ko. Mabisinak talaga. Alamangan kayo laang tata. Inton bigat, yagan kayo manen iti kaninyo. Ay na, agyamanak balasang ko. Naimbag ka pa'y. Taoray saan ka akap-kapin naasi ka kanyak. Amunak akaasyan. Agkakaaruba tayo. Isu amasapula at tulungan kayo, tata. Hay, saan mo't gayam apud nung agkabaw kayo? Pat siyamot pagbaga ti tao. Napigsapay ti memoryak. Kunday ta ipagpagada nga agdangranak iti padak a tao. Saan apod no tayo ta? Wen, tata, napanaknakakon. Ay, balasang ko. At da ibagak. Ngamdi mo ipagbaga kada brindo ken rima Taamangan nusungatan dak. Saan? Apay ko mga ibagak ngay? Ay, kinapudno na. Pinapanaw dak. Di dak kayat akabalay. Tanaang dudak ka na ho. Anya? Una yun? Awang asida kada kayon? Kay kayat ko. Tapno saan da ko nabugbugkawan. Wen nga rod. Pasaray mga ko abugbugkawan da kayo dagijay nga agasawa. Ay, kinapudno na. Manipod adaak ditoy. Nauli mo ka hindi panunot ko. Nga oray awan makmakan ko. Saan abalay nga agbisinak. Basta awan mang bugbog kaw kanyak. Naragsaka ko, balasang ko. Ala, bayan nyo. Taaramidak amin akabaulak. Tapno makatulong kada kayo. Ado ti mabalin ko nga asidgan amang tulong kada kayo, tatalito. Ay, agyamanak balasang ko. Kababain. Kita man kidi no adam mong agat-gatang iti daga. Ha? Ado tata. Ay abamtuman nga rod ditoy. Sekreto talaang daytoy way. Di mo ibagbaga iti sa balay. Brendo, ape ang nagado ti tao di takalkalapaw ni tatang. Andan samot da ka sa napasamakin kuanan. Awan, sa nga ili na dagijay. Punamon ni Lore adagitay tao amang tulong kinkwana dagijay. Tulong? Wen, am-am mo kanon ni Lore dagita tattaw. Adda ka no mabalinda itibiyag. Agpakalaing mo't day di akaruba. Di na pa ipakadamot kadata. May bayamlatan. Tinapatag, addamang tad iti tulong ka ni tatang. Wan angam anyalat sa wandag iti taon ngay. Ibagada abinaybayan ta di amam. Bakit? Ay na, makapasuron na talaga day di alure. Agpakalaing. Sungatuksan. Ay na, bye-bye amon. Di kan makiapa. Bakit? Tatang, asino dagi sa nga ili o itay? Am-am mo kanon ni Lori dagijay. Imay danang tad iti tulong. Ni, adama napinta sa kabinet yung. Intedada kita. Adda pa'y paglutuan yun.
Wan, kan kalkaldiraw. Agore kayo. Ang dapay na po school akutson nyo. Tay original akutson day ta. Tsak mo Basta inawat kulatan Adapay dua ka ban abagasyon, tatang. Wan, inted da amin dayta. Di yun samot mausar to'y kabinet yo. Basit mo ti kawas yo. Ala akong day to'y. Gatangat no isaw. Sige, alaam latan, Rima. So katak to'y kutson nyo, tatang. Kaya't yaw? Adatay single akutson na jabalay. Nalawa unay to'y kutson nyo. Si kalata, anak ko. Total, sa anak anaerwa, mga giday tinalunang. Alaan mi nga rudan, tatang. Ang mga nukit-kitan ti marabutit ti bagasyo. Isong alaan min ti may sakaban. Tane, awan bagas min. Sige laeng. Alain nyo lata. Magipati kayla iti iluto. Ayusin kanya. Awan gayang bagasin bakit? Ay, awang kwartak. Adda binayadak ng utang ko. Ingkapay la dumawat ka ni tatang ta sigurado nga dumanan ti inted da tulong kang kuana. Sige nga raw. Mapanak ka ni tatang. Ay, kita am tuman no da inted da pang kusina ta mga alaka. Tane, awan pa kitsinda ta. Awan na bata kwartak. Wan, bakit? Ne, ayan dagiti abastuyo nga tata. Kwa, dinawat ni Brindo. Dona, balasang ko. Anya, apay nga impadawat yu amin. Kwa. Nalabas mo't dayjay nga anak yo. Nagdakkelan akarni ngam saan nga agtrabaho. Bye-bye amo, Dona. Ket, tay kwartayo nga'y. Idulin nyo taamangan no mapukaw. Ay, saan? Nakadulin balasang ko. Adan paggatang ko, iti agas ko. Brendo, apay nga yakas jay. Napimpintas samot ng balay ni tatanggam ti balay ta. Bak nang ngamin tay mang tultulong kinkwana. Negosyante ka na. Anya? Nagswerte mo't ni tatang? Adda kumamot mang tulong ka data? Sana balay. Tano pumintas ti balay ni tatang. Datan tumot la ti mang tawid iti dayay. Inton matay. Aywan, anya. Ay, wang gayam. Kaano nga si kaswam ti titulo ti dagatayo? Asikaswam pay laeng. Kit addamot titulunan. Wen ngamnagan pay la ni tatang taday jay. Kit man ano kumangay. Asikaswam tanto Jak pa'y masango ita. Busy ak pa'y ngagwalwalis dito'y balay. Ken sana balay. Tadamot ka data. Tititulo. Tatang. Napintasan to'y balay yo Wan, pinapintas dan, anak ko. Tatang. Dakkelakit di tinagastos ditoy. Nagdakkel ti balayaw. Ay, wan, dakkel. Nehe, ano man ti abastuyo abagas tatang, alakon na gito ta di yung mo't lamay ibaws. Kandi yun samot ususaran ti LPG Kayo mo ti paglulutuan nyo. Reserbak Tano, jak makakayaw. Usarag da ita. Buludan mi pailaang, isublimin to. Ay, wanggayam. Apay, di da kayo inik ka ni ti kwartayo? Ay, saan? Nehe, apay ngay. Timawat kayo kuma. Ay, wain. Inton matay kayaw. Da kamintaw, tagnawid dito'y balayaw. Tatalito, umayak man. Apay nakalukat tiri daw yo. Ni, nakaturog magayam iti sofana. Tata, umayak man. Ha, aguray ka. Saan samot ng agang angas ni Tatalito? Tatalito! Tata!
kinirima to'y balay ni tatang. Umakar kami nito eh. Brendo, Ha? kita am daytoy. Basa am daytoy ang surat ni tatang. Ha? Surat nga? Surat na kadataa. Nakitak iti pandagtipungan na. Nan? Basag man? Daytoy. Dear Brindo, ken Rima. Ladingidag, nulinibas ko, nga inala, tititulo ti daga. Nangipanan na eh. Ituloy mo basahan Ay, uwan ba kahit? Ladingidag, nga iba ka. Ngam inla ko kung ti daga. Tapno adda aramata, ken igatang ko, iti agas ko. Tabareng manayunan pa iti panagbiag ko. Ha? Kanto'y balaya nagnauda. Saan ko ako kwa? Kukwa, tinakagatang, pinatarimaan na. Tapno pumintas ti pagnauda. Ngam isuda, ti akin kukwa dito'y. Ha? Maday direk na amang tad iti sanikwak iti kas kada kayaw agam raw. Kun awan respeto na kanyak nga amayaw. Iswa pumanaw kayo. Saan nyo ako kwa? Dayto'y alotay. Do'y amayaw. Ngayon kuskus pilyaw. Lito. Ah, saan na po no da ito eh? Kasanutay tan ngay Brendo. Apay ngay akas diti naramid ni tatang. Pag naudanta ngayon. Awan na saya at nga itden ti dakes nga aramid. No man naging bubukod ka, bukudam tumot tirikat, intun madusa ka. Ngam na dapay gundaway mo nga agbaliw, aramidam. Tati Diyos, si uuray latakan ka. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agyaman nak, tay mawag kamit langan. Lidya anak ko. Amum ka day, ngawanan ti igatang ko iti kanag. Nakakaasi ako, dito'y balay. Ni, apay ako nayo nakakaasi kayo. Kanayo nakmat nga gipatulod iti kwartayo. Naibusay, anak ko. Amumutan dito'y pagilyan tayo. Nagngina ti magatang. Tatang, Naibusay niya naudi nga impatulod mo kanyak, anak ko. Awan pa yun, igatang ko iti bagas ko. Nakautang agpayan kadag iti karuba. ala, di kay madanagan. Apaman ang makasweldo ak dito abroad, pauitan kayo iti kwartayo. Ay na, agyaman anak ko. Urayak nga ruda, hindi patulog mo akwartak. Tatang, adda kayo man nandito pagsusugalan? Agsugal latan ti ammo yung araramidan? Ay, di nakman pakibiyangan, Carlo. Malasem man ang diyal daw ko. Imbes ko mamangabakak ita. Gusto ko man day tatang. Nakakaasi mo ti kabsat kong agtrabaho di abroad. Isugsugal mo lang ti papawit na. Anya? Tatang, agbalbaliw kan. Igatang mo lang ti kanam day ta kwarta. Kasanon numaabak ka? Awan man ang ti igatang mo iti kanam. Bisit ki di ti kastaw. Pumanaw kan, Carlo. Di mo pakibiyangan tararamidag. Panaw! Manong Carlo, apay ngay mawag ka. Adda ka di ibagam? Napatag ti bagaking ka, Lydia ating ko. Oh, anya da ita?
May papan kini tatang. Nasken amamwam na niya tir aramiden na dito'y lugar tayo. Namwa ka pinauitam ti kwarta ni tatang. Iso ang nakitak man ni Jeep pagsusugalan. Anya? Agsusugal ni tatang? Wanadin ko. Italaang ibagaking ka daytoy. Kaputa masyana kung king kang agtabtrabaho di abroad. Ngum say sayangan lang ni tatang ti kwarta a pagbanbanugam. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam, Manong? Wanadin ko. Kanayo na mapan agsugal ni tatang. Anawag, ngumong tanak may. Ala, kasaritak to ni tatang maipapan iti dayta. Saan apod no dayta nga ibagbaga ni Manong mo Akarlaw, anak ko? Anya? Agulolpod lang ni Manong mo Akarlaw. Apay ko mga agsugalak. Dakes dayta nga aramid. Agungit niya po Diyos. Apay nga ron nga ibagbaga ni Manong Carlo akanayon kayo isi pagsusugalan. Siguraw, nakita nak ngagbuybuya laeng kadagiti agsusugal. Sana ngagsugsugal anak ko. Anya? Saan mo't siguro adakes no mapanak lagbuya? Maikenak ngamin nito'y balay. Iso mapanak mo't makikaaruban o maminsan. Tatang. Amin nga ibagakin ka ni Manong mo Akarlaw. Di mo patpat yan. Ulbaw da di akabsat mo. Kaya't nala siguro ti dumawat mo't iti kwartam Tapno da igatang na iti kananda pamilya. Da itati amok. Tatang. Wan gaya manak kaw. At danas ka na mapan ko gatangay. Anya ti gatangan nyo? Napanak nagpacheck up iti doktor. Una na nga da high blood kaw. Iso masapol ko ti agas para iti high blood. Anya? Wan, Lydia. Ay na. Matayak no sa anak nga agtumar iti agas ko. Di na kon masangputan na si bibiyag dito'y balay. No diyak magatang di agas. O sige. Inton bigat matlaan. Pauitan kayo iti kwartayo. Naynayunam ti ipauit mo Tagumatangag pa iti baro at sinilas ko, anak ko. Abalayan. Nagadumot at tao dito'y balay mau. Way, abalayan. Sa nga ilik amin dagita. Anya? Nay, anya nga iti aramiden di tao nagtibalay mo, abalayan. Kwa, agsugsugal kami, abalayan. Anya? Way, nabalayan. Ngam, pangaasim Tadi mo ibagbaga ni Carlo nga anak ka. Ngagsugsugal kami dito'y balay. Ay na, abalayan. Nasursurom gaya man ti agsugal. Saan ka matasigo da kasta? Awan nga mintar aramide, kabalayan. Amumot ngagmay saak laeng dito'y balay. Iso masapul kumot tiliw-liwa Iso di mulatan ni kaskasaw ti makitkitam ita. Masda awak lang amen tanagado at tao ti adday balay ni tatang mau. Agsusugal da magayam. Una yun ni tatang. Ijay pa yun unag ti balay ti pagsusugalan da. Kat, amo ka din daytoy ni Lydia akabsat mo Carlo. Imbaga ko nanang. Kaslasan apat yan ni Lydia ti bagbaga. Rumrumor pa yun asak ti agul. Rumrumor pa yun asak ti ulbon. Kasta ka de? Wala nang. Binagbagak pa yun ni tatang ngay sardang ng ti agsugal. Tasayang lang ti kwartana. Wala. Sayang talaga no maabakla ang di kwartana. Imbis nga igatang nalaang iti masapsapol na. Tinasayaat. Awagak man ng ti kabsat ko. Makaamuditan no dinak pa tiyan. Tinapatag, maamuan na ti aramidon tinaganak me. Manong Carlo, agsakit ni tatang. Iso di na maaramid ti agsugal. Anya, masakit ko nam ni tatang ating ko. Wan, nang tadak nga rod iti igatang na iti agas na. Ay so, saan ngagsakit ni tatang ating ko? Manong, di mo dadaulan ni tatang. Saan na maaramid ni tatang tagsugal kan agulbod? Amata dayjay. Nay, tatang. Kunak man numasakit ka. Apay nga daimot mo nga ara. Asinaw tinangibagakin kang adda sakit ka, Carlo.
Ni Lydia kabsat ko. At no sakit mong high blood, tatang. Ha? Wine ngagpaisaw. Naibagak dayta ni Lydia nga dasakit ko nga high blood. Anya? Nga mayatan ti bagay. Awanan ti high blood ka. Iso mabalinak manan nga uminom iti arak. Tatang, madlaw nga gululbud ka. Ang mga yung pamparbar mo lang kinilidya masakit ka, tapno pauitan na kay ti kwarta apag sugal mo. At dayta ka manan ako nakarlaw. Di mo man pakibiyangan ti diskartek. Naglaing ka nga gipulong kinilidya. Tatang, masyanak laang iti kabsat ko ngagtrabaho di abroad. Saan analakatibiyag iti abroad? Carlo, sumarden kan. Kontrabida kay tibiyag ka. Ay na, Carlo, nalabasa kita'y ni tatang mo anabarbartag. Wala nang, amukon da ita, gaputan nagsarita kami itay sakbay ngagbardag. Anya? Binagbaga ako ni tatang nanang. Ngam, ay na, natangken lata ti ulo na. Maaramid na pa yun ti agulbot. Ha? Nagpambar nga da sakit ng high blood kini Lydia kabsat ko. Isumat ang nagpawit adagos iti kwarta ni Lydia. Gayam, inggatang laang ni tatang iti arak. Nalabi tapapainuman na pa yan dagiti babarkada na. Aramiden na ti amin tapno makadawat lang iti kwarta ka ni Lydia. Un nga rod nanang. Mabainak tupay ngagkid daw iti kwarta iti kabsat ko. Gaputa amok nga adaan matan iti pamilya dito'y Pilipinas. Carlo. Siyempre, agpawit mo't ni Lydia para iti pamilya na a pinanawa na dito'y lugar tayo. Iso masyanak king kuana, nanang. Kat, kumusta mat gayam dagiti kakaanak nga anak ni Lydia? Nasaya at damot, nanang. Kinapudno na, naggapo ako ni Jibalayda. Nang tudak iti natang asidaanda. Kasta ka day. Wan, nanang, nadakalan dagiti anak ni Lydia. Amudan ti araramidan da. Ay, ingay bayaw mau. Sa dino ti ayan na ita. Napan nagtrabaho di construction, nanay. Nalaing mo't Amazon ni Bayaw Ingo. Aya? Nilaang mo't tatang ti pagparparikutan ni Lydia kabsat ko. Kanayo na pawitan iti kwarta. Nga masaysayang laang gapo iti panagsugsugal ni tatang. Tatang, sino di lalaki ang naggapo dito'y balayo? Tala nga makitak da di Awan day jay anak ka. Anya nga awan tatang. Langa na ti makapungpungtot. Apay ka de. Ay, umayag sing-singir. Aping umayag singir tatang. Adda ka di utang nyo iti dayja lalaki. Adda, Carlo. Kasano kayo nakautang kingkuan na tatang? Kanayon na kayo mat apawitan ni Lydia iti kwartayo? Utang ko iti sugal, Carlo. Di naudi nga impawit ni Lydia a kwartak. May salaang nga oras anay gamak. Anya? Ay, nagmalasak ka nagsugal idi na minsan nga aldaw. Nagsasaron no ti abak ka. Sa nabalay, tabumawi ak ngagsugal. Baring mangabak ako ninton sumarunaw. Tatang, unay ka matan. Di ka matan agsarsar deng agsugsugal. Nakautang ka pa yan. Carlo, di nakman isuro iti kayat ko nga ramidain. Makibiyang ka manin ako na. Ne, bumawi manan ti adda iti panunot yo. Kayat mo asawan, dumawat ka manan kini Lydia iti pagsugal mo. Carlo, sumarden kan. Tatang, ijamon ti agsugal. Kitab di lalaki ang naggapo dito'y balayo. Langa na ti makapungpungtot. Kat no saan nyo ang mabayadan di utang yo. Ay na, amanga no sabali pa iti aramiden na. Ay, sa anak ang mabuteng. No nyaman ti aramiden na kanya, Carlo. Anya? Agbayad ak mitlaan kinkwana. Apaman na makabawi ak iti sugal. Ay na, talon nga daw ang masakitak anak ko. Anya? Wain, Lydia. Ay, nakapsutak. Jak pa yun rumrumwar. O sige, ibagak ka nila kay ko taong may ditabalayo, tatang. Ha? Ay, saanan? Di mon ayaban nila kay mo. Masingala ang ti trabaho na. Agga po pa iti kabangibang abariyaw. Tatang, awan
awan ti kadwayo di tabalayo. Mga nadadaka sa mapasamak kada kayo. Ay, awan, anak ko. Kasapulak laeng ti paggatang ko iti agas, ken kanag. Tapno darasak nga agimbag. Anya? Agpawit ka man kay di iti kwarta kanak ko. Hawanan ti kanak dito'y balay. Sa anak pa'y mata nagsweldo. Dua pa'y alawas ti urayak tap nagsweldo ak, tatang. Mangirimedyo ka ditan ti ipawit mo akwartak Mabalin mo ti umutang kadag iti padam a Pilipino dita abroad. Tapno da itad mo kanyak akwarta, anak ko. Ha? Masyan ka kanyak, Lydia. Awan ti igatang ko iti kanak ditoy. Di ka di, Lydia, dyan nakasaritam iti cellphone mo, Carlo. Wala nang. Sakpay la kano timangtad iti kanan ni tatang. Kaputa saan pa'y ang makapauwi. Kasta ka day? Wala nang. Mapanak bit iji balay ni tatang. Ikakiti kanan na. Kaasimat ngagmaymay sa iji balay na. Aguyok kan nabarak kunan ni Lydia. Ala, mapan ka nga rudan. Siya kung ti makaamu amang bantay kadag iti anak yaw. Agyamanak nanang. Agyamanak nanang. Nasaya at kayo na kay kamanga. Kumusta nga tan ni tatang? Agsaksakit ka no kunan ni Lydia. Isuwa siya akong timangtad ito kanan na. Ala! Aginom tayo laing. Sakti ba ka mo? Ha? Boses mo't ni tatang day jay. Agin inom damot ita sirok ti kayo. Kunak man agsakit ni tatang. Damot itang agbarbartan. Ina, ulbud at talaga ni tatang. Ha? Amo ko ti aramidak tap numamati kanyak ni Lydia. Asabalik at aramida ni tatang. Limod nga alak iday ti video. Kalpasan na. I-forward ko kini Lydia. Well, kastalaan ti aramidak. Amin nga aramida ni tatang. Alak iti video kan ladawan. Simbangpit kamot gaya man, Lydia, anak ko. Uwan, tatang. Jak impakpakam mo nga agawid ak gaya man iti mabiit. Iso asaan ako na nagpawit iti kwarta. Tatang, nagrigrigat ak iti abroad para iti pamilyak. Kan kastamutan kan ka. Anya tinararamid mo. Sinayang mo laang jay kwarta nga impawit ko. Imbes ko maakukwala ang ti pamilyak day dya akwarta. Lydia, pakawanan na, anak ko. Jakpat-pat siyan idin ni Manong Carlo. Ngamga po itiladawan kan video ngayon forward na kanyak. Mamati akon. Anak ko. Naurnong pa yan ti utang yo. Saan kayo na matulungan dita? Makaamu kayo ng agbayad kadag iti utang yo iti sugal. Nya. Mapakawan kayo. Gaputada kayo ti amak. Ngam di kay matulungan. Gaputa na po kawan ti panagtalik ko kada kayo. No agdarum jay tao na kautangan nyo. Makaamu kayon. Awan tinasaya at ngait dan ti panagulbod. Tariribok laeng ti isang bayna. No panagtalag ti mapukaw, narigatan amay sublipay. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Agiyaman kami.